Inkuru yacu ikurikira iravuga ku giciro cy'intambara iri kuba mu burengerazuba bwa Aziya West Asia. Iyo misile zirashwe akenshi dutekereza ko byangirika ku butaka gusa, ariko hari n'ibindi zisenya. Ubukungu. Iyi ntambara iri gutwika miliyari z'amadolari. Reka tuguhe urugero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gukoresha hafi miliyoni 900 z'amadolari buri munsi muri iyi ntambara. Israel yo iri gutakaza hafi miliyari 3 z'amadolari buri cyumweru. Ibi bivuze ko iyi ntambara atari uguhangana kw'imbaraga z'intwaro gusa, ahubwo ni ikigeragezo cyo kureba ufite ubushobozi bwo gukomeza kurwana igihe kirekire. Iyo misile irashwe, indi misile yo kuyikumira irahaguruka kugira ngo iyihagarike. Mu masegonda make gusa miliyoni z'amadolari zishira nk'umurabyo. Iki ni igiciro cy'amafaranga cy'intambara iri hagati ya Amerika, Israel na Iran, kuko intambara yo muri iki gihe ntirwanwa n'intwaro gusa, ahubwo irwanwa n'amafaranga, ububiko bw'intwaro n'ubushobozi bw'inganda. Kandi imibare iratangaje. Abasesenguzi bavuga ko Amerika yonyine ikoresha hafi miliyoni 891 z'amadolari buri munsi muri iyi ntambara. Mu masaha y'ijana ya mbere gusa amafaranga yari amaze gukoreshwa yari ageze kuri miliyari 3.7 z'amadolari. Urugero, misile ya Tomahawk Cruise ishobora gutwara agera kuri miliyoni 2 z'amadolari. Misile ya Patriot Interceptor ishobora gutwara miliyoni 3 z'amadolari. Misile ya THAAD Interceptor ishobora gutwara hafi miliyoni 12 z'amadolari. Iyo imirongo myinshi ya za misile cyangwa ya misile irashwe mu ijoro rimwe, igiciro kizamuka kugera ku mamiliyoni 100 y'amadolari. Ariko Amerika ivuga ko ifite ubushobozi bwo gukomeza kurwana. Hari uwavuze ati, Irani iratekereza ko tudashobora gukomeza iyi ntambara igihe kirekire, ariko irimo gukora ikosa rikomeye. Ntidufite ikibazo cy'ibikoresho by'intambara. Ububiko bwacu bw'intwaro burahagije kugira ngo dukomeze uru rugamba igihe cyose bizaba bikenewe. Amerika yohereje imbaraga zikomeye za gisirikare muri aka karere. Abasirikari barenga 50,000, indege z'intambara zigera kuri 200, n'ubwato bubiri bunini butwara indege z'intambara aircraft carriers. Ingabo za Amerika na Israel zimaze kwibasira ibice bigera hafi ku 2,000 muri Iran. Ariko gukomeza intambara ntibireba Amerika gusa, na Israel ifite ibibazo byo kubara ubushobozi bwayo. Sisiteme zayo zo kurinda igihugu mu kirere zigomba guhora zihagarika misile ziza ziyigana. Bimwe muri ibyo bikoresho bigura miliyoni nyinshi z'amadolari. Mu minsi ya mbere y'intambara, Iran yarashe misile ziremereye zirenga 200 zerekera muri Israel. Sisiteme zo kwirinda za Israel zashoboye guhagarika nyinshi muri zo, ariko gukomeza kubikumira kenshi bishobora kugabanya ububiko bw'intwaro zayo. Kandi uko intambara irushaho kumara igihe, niko igiciro cyayo kirushaho kuzamuka. Iyi ntambara kandi iri kugira ingaruka ku bukungu bwa Israel. Abayobozi bavuga ko ishobora gutwara Israel hafi miliyari 3 z'amadolari buri cyumweru, ariko Tel Aviv ivuga ko ishobora gukomeza kurwana. Umwe mu bayobozi yagize ati, turi mu gikorwa cya gisirikare aho dukoresha imbaraga zose z'ingabo za Israel IDF kurusha mbere hose kugira ngo turinde kubaho kw'igihugu cyacu n'ejo hazaza hacu. Iran yo iri gukoresha indi gahunda yishingikiriza cyane kuri misile ziremereye ballistic missiles na drones.
raporo zigaragaza ko Iran yamaze kurasa misile ziremereye zirenga 500 na drones zirenga 2000 mu rwego rwo kwihorera. Zimwe muri izo drones zirahendutse gukora, bigatuma Iran ishobora kubirasa mu bwinshi, ariko n'ububiko bwayo si buzahora iteka, nabwo buzagira iherezo. Iran kandi iri mu minsi y'ibihano bikomeye by'ubukungu byashyizweho n'ibihugu mpuzamahanga. Ibyo bihano byamaze igihe kinini bigabanya ubushobozi bw'ubukungu bwayo. Byongeye kandi ibitero bya Amerika na Israel biri kwibasira aho misile zirasirizwa, ububiko bw'intwaro n'inganda zikora intwaro. Ibi bishobora kugabanya igihe Iran ishobora kurasa misile ku muvuduko iriho ubu ngubu. Mu by'ukuri iyi ntambara ni intambara yo kunaniza umwanzi, war of attrition, nk'uko ari intambara y'intwaro. Buri misile irashwe, ububiko bw'intwaro buragabanuka. Buri misile ihagaritswe haba igiciro cyishyuwe, kandi buri ruhande ikibazo ntikikiri gusa uwatsinze, ahubwo ni igihe bashobora gukomeza kurwana.